Okurwana hagati y'ababajaba kwijaho bwa nyuma ya Mutungisa Sebastiano kandi nawo mbaji okurete enta ya rufura kubaga konka ababaja bamwe bakagikomorraho kugezaho kujubingo mu ibagiro niho kikonde cyatandekera. Nabwa nyuma polisi ya Rubindi eyabekurirwe OC station ASP Agume Andrew yayika rufuraho naho yatebenkanise mbera nikwe kutaho mu nshonga zabo. Bashije bankani imbaga nabo bandemerera banziburo kubaga nashara mu nabargamu nakora ikigombe cyanje narugere sitarinyisa nimpereze mshoro ya government buri kimwe cyona ninkishashura konkabo nubangano bajya ngungariko mu kibina cyabo kandi kinarigiramo ikinta kwenda garkamo umuntu kibina nibakikugema ati association nezi association ni kucha association ni association ni company ati bari bari mu kwishirizana ahwe aho kubaga twahe tukufa ngutukorera hamwe umbuteka ni kimwe yito tukatwagira kukingwaho hakiza ababaje abandi ahabo bushumwa bwembuzi na mumatungo guna nebindi ebitungiro ogu yatoreke bahandiko bya kampane ye ebiyagira ngo nibimwikiriza okubaga tari umusoro gunta kwereza gwa government nyine na tin number nyinshashura URA anything tukora tere chat irizo orwakasha tukora tere chat mande tukora tere chat me yakabeto muri kiko na Mutungisa twe n'ababaji ngajyanda yatujatumye uko mugende mu bene mukora cyateye konketa hamisiwe aito agera ku rwo mwanya ogu twasiga ababaji babingenteye aharufura. Abwa TV West and Evans Taremwa omurubindi Kashari.